Kidam Tangapur Hood Secondary Education Board of Assam Hinpen Higher Secondary Living Certificate Surini ra inquire pliaseng kanabaha kipangdak ponalong Karbianglong District pen Langdam Pulote top 10 ang bong pen ingdeng nerkepan nang ledunsi mesen angthek chipalong ponlo Bontala Sonapur Hood Duarbaguri Constituency Kiparlo Dolamarang Kangkido Malasi High School alongke HSLC angthek memiajok Havararat ningduk chipaklang pong Bangso puthak Duarbaguri Press Club pen kahumri damahut HSLC asat lang kitok dunve katumpen nang kithan duna tengke thanbang tum nang kithan keme medet joksi fail at lopusi akoi pipon athe thanbang tum bangpo thangnat nang kithan ave narlusimi pen subject si nang thanpo chekak pin lapenan parta thanbang tum school hemalong an abangke kaitawang sitami lunang than thepo staff room along door at ansi narlusini kipang thang pusi haladak ke chari bek osomar pen phirangke thengno ningje pong nai thanam tamimi la science art lo thang vang po inke pu answer na pilok lok bangin tum ta chinion de dai matia question ha gi gonana pe si vang ma pu po chini lo answer na pilok lok po hindi sar dum ta lo vang po staff room door at po nang than keng than te pe nang than po answer hai nang pipilu pu na explain kang chom po lan vel lo Dang nang than bang ente karbi lam besenai than ma samis lam besenai than asamis teacher nang than te po lo ki fair case science hai an ke fair lab ta ke pass lab lo ke la hindi an vel lo ke fair ke hindi subject si fair lab the english ai gen de son pass la hai ke english ke pass de ke wang ta wang we inut wang po ang ke pini ke la an chot lo inut nang than po ang ke dam jui po ang ke class pa su tipit po ke wang ta wang ke wang lab ji tai inut ve ji nai than ke staff room do lab po Dolamara pen arjison rongphar Karbinglong lai